प्रतियोगिता प्रथम स्थान अधिकार करिसंती श्रद्धा एवं ध्रुव। बापा गोटे कथा कहबार थिला। अरे कौन कहबू कहनु एते भाबुचु कौन? बापा आम स्कूल रे पर दिन डांस कंपटीशन अछि जे पुणी से डांस तो पिछारे एते पैसा पत्र खर्च हेउची तू डांस करी मो मान सम्मान को माटी रे मिसेइबू। खबरदार डांस रो कथा आउ जेमिति न सुने। श्रद्धा काली कोन डांस कलु सतरे कोन डांस करू मो यू आर ग्रेट। अरे तोर से माधुरी वाला डांस ना पूरा सतरे मो माधुरी भलिया देखा जाउ। श्रद्धा बेटा तुम एक दिन बहुत बड़ी डांसर बनने वाली हो।
ତତେ କାଲି ମନା କଲି ସିନା, ତା ପରଠୁ ମୋର ମନ ବୁଝୁନଥିଲା। ମୁଁ କାଲିଠୁ ତତେ ଦେଖୁଥିଲି ତୁ ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବି ମୁଁ ତୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ, ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା, ସମସ୍ତେ ବାଃ ବାଃ କରୁଥିଲେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ ମା। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାହା କରିପାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ତାହା କରିପାରେ। ଡକ୍ଟର ହଉ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଖେଳାଳି ହଉ କି ଗାୟକ, ସବୁ ଝିଅ ପୁଅ ସମାନ। ଏ କଥା ଆଜି ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦବାନ୍ତୁ ନାହିଁ।